Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Proxy Karbi Anglong News Channel pen harang kon pen kelang berata me Kardom pajalo hitum news channel pen nang tupang kita me son pen sona berta ke bang pibar son thosi pini be thotana tupang lada ka 26 song do barbaguri ang kalong jai thor hawar pini seberta na paklang panji pansi no ni da ka jap no da ka jap ke alam thegla phalo lada pini sot hitero na long arong long lang thok kar kli le saja began polo lukhi kar cho ajai megalong lang thok kar kli ajai megan polo la so lang thok kar kli long pipi ajai mek salak tu deng pon ma labang so alam the puthak akal dak pe chini phani kuru pod molong ne linon pate pokon polan tu pelam phesi pini lada ka la padam ka chingrum la pen pata me pipi asai sila bang so lang thok kar kli long asai ke deng pon thulama labang so lang the ka chini phansi non alang tu madung pate pokon pola se nomala su pitela tu pe na chingki chi than pon ni phansi ni boi pon pola pen pata me non tu la tu video adi bhana da dowan ka do be non ni tu paklang pon pola pen mondir ta be nang tu na paklang pon po Misalnya siapa yang tukang kepala kado kabel ada kabel alang itu pasti the video side on petang-tang lo ni itu mak sab sunar itu cara masih lah so saya bang kali itu makan peklang kan sudah kalau mana aku pasti the video kado kabel itu doan nak susah tu no tapi hala non kabel itu kan muthala dah kita itu video adin no ada lang thapa ni tu adin ada lang ta sab sudah lang kita sab sudah lah pela sok teme sab sudah lah sila kupia posi lah bang so lang kibi mana pe sok kibi mak kupia kar clean mali tu ru atu pesini tu isi ini alam the ladak kar clean video tu mesini tu po non ala tu dong sini pate bokon po apa sih ka belum sini bena me kadam pajolo ini ngale tu ladak lang thokar clean sakit teron kupia posi ni tu non thek mono ladak lang ta du la pen aku lang athak aku punya ando chelo no aku sok ta du Bahwa petani itu produk yang sanu kan. Perang si Karbiang Long News abitu ngaphan. Kardom pajir lo Kardom. Tasila bangso pini. Lang thoka klipo nang kok lake ilitum karbi karba kalong. La pi kathi po kathi. La ve kathi che kathi la so aminu mekan ke hang lo. Kasihala bangso ahut. Atemo tumna teng pen la lang roi lang jeng nang papar. Pula bangso pholok si la. Lang kabig lo la pen la tilong duig lo. La pen la bangso tilong thak ke sok da duig lo. Ate minu mekan ke wan lo la pu ilitum karbi karba ka phan si minu mekan nang wan pig lo la song si kuru ko la tum than pon. Oke, pinya itu la bangso sai ke deng la bangso akal ka pijolo na tu son kana sai deng pon na. Nilitum sonia sai si deng pon lo pilang thok pulang thok la son akli pon lo la pen ke ko la tu don dewa sar po la bangso sonia se si akli pon lo da. Ante ini tuh karbiya tuh ke hakku benda suka kli cuci pensi bang bom lo tapi pinya ini karbiya anglong pinya na tuh mereka karbiya lah tuh mereka mana belak adharom kirim tuh orang itu malah tuh makan itu pilo message kirim oh nilihin pen udam otek tan ini ning kemata ben nilihin message kitikang tung bang lalo ilitum karbi karba karbi pulo tang te ilitum ke ha pil themindar ke cheng hoten kar kli ke pheyo dharom si ke duak lasi nilipu ami bang lalo ilitum yang si methang karbi aron atang anin karkli ke pheyo yang si kado ka veta ning hang pulote nilipu dami bang kado ka ve karbi do anta isivet do pen hakote ngamang karkli ke pheyo asai le klem nang kusini libang re labang suami sesi pipong lo rat han ke Jangan itu pini lah bang, so the one car clear long, kurang ada habar pun sih kacau tong dun lo nanti. Oh labang so pini labang so lang thok lapen don dewasar pu labang so ase ka klipon bang ke lake oko ni tum jong jung rong siru bisi pu aphan gali la bang ke kado ka ve karbi karba arar phansi minu mekan hang pilo. Pini bang ke? Pini bang ke. Jangan itu lada ka habar kuan longkat mesin itu kuda na habar mesin itu kacau tong ni palu hi kuda ni pekja kalau hi kacau phala pesan tu bang. Nilitum kasitong bangke lake do nilipen ta do ladak doar baguri laben pu bali puthara sa heloving pan sita menanga sitong dundo tam nilitum penenga singkan bangke kithe giding phan ke chupa pon pe derlo sita me dola mara ka do ga vela bangso te bok te re ang kang kohra pen ang sita me pini la bangso lang thokar clear lang banganang sitong duniglo ante la bangso program aja me ke pachun je phana le tum
কিছু কিছু না প্রোগ্রাম তা আমি কিছু কিছু যাই মেক তানে তুম ননি তুম ঠেক পলং লো পাথিক পন lo hai কিছু কিছু না যাই মেক তুম লাদাক nan tu kacir ucirek pensi kepada ulama kemambi nan tu mana kacir abdul la pesondo na oh ahok lo la bang so bang nilitum kado ka vela karkli ka phejo arab do am nilitum hemtoni sipen tangka bang pharuhini ra phokeb rai si pathik pon lo la pen sang bang ilin si chirung pon lo la bang so ka chirung a chere ka teng na si pini han an thik pon lo ta men nilitum ke the ki ding lo bang nilitum hang pon pe ha beding kan bang ke beding tum bang ke la ankan bang ke la so akar kli bang kan tum talon pon pon ma oh nilitum la ningkan ke thom pe ni phoi bang si la bang so lang thok se bang ka kli pon lo ha tu ni jum la dak si la dak ta bang thek long kelang pon teng prote ingko ra sir ke pa phong ke chok tu si la dak ke tok pon te la bang solam pon ha oh la bang ke kalang lo la bang ke plut play pin lo peneng an ke eng deng ko ra sir ke an le lo dan limen chan ni oh le dak duar baguri ang kang pi de thor ang long ki do de thor thana ang kang sa han boka sa the tero na rong nilimen son ro han se nili la bang so han boka sa the tero na rong ameka pini la bang so lang thoka se ka kli long sini li ta cherap do niglo Chorpa pekla itum ka benglong dus channel long apor na kichi pino potan ni panku bang thu pajero ta sili tum pachini pon lo itum kar bi la pen kar ba so ke haku pen tame kalkri ka phiju aron si dambom mate bangbom pini la son thosi pini la dak tame itum ta person vo pen ta pen para bong krok pen bong chin pen si ta bang so akar clear jamek pe do pono la pen minumikan ke hangpi tapos so jam ikta pedo pono la pahla bang so lang kopi posi ki doma la pen babar bo tha kopi posi sok ki doma la po solam thepen tabela pen klar dak penar ju ponong lo la si adak lang ki duna tuma phan la dak na ki dun pen kwan ninga rong ma la pen ala le tuma puyana thawar pen se ke bang ma la bang solam thepen tabela ne thon pe klang pot li ge la dak bukan ben sa po li de so thla da ko rong ke paterang rong asa pin nali la dak nang ki dun pen nali kwan nali ninga rong apa lain trong cek la pen ko la cek rong pen so ni rong ti lo ko ka bi tu ke la hai rong ma ke pa ve na an de si ko la semana tungke mane non ka bi tungke mane sibe do de kapre ka dharam ke din to pik nilik na ge thekona teklo tanke hala tum finally message ko pila mane kaji poni na ke thambo dinani hin ala tu ban ke la kholo ta mane apa ala ke pini ke su ben ta hai da pini ta da hai ka pek din to ni ai ke se je la ke ke sita inte akram ke hakku be na rong ni ke la ona men chatai ke Solo lo khana ka bilang channel long ka apora si video na ko tan kan tamen subscribe na pajula ko ta mela da ka swalos atum ta tamen na chitong ko sa sa pili tu da na chitong do la sara ko tamen ke ni lang ko ching ki pasen ni bon po ase tu ma pi jum do da ka sa pili tu do lale tu ke tu pen abuyo ko lo ai tu ma ta do pi la sara ko tamen ke ni lam ching ki po sa na ku khana pangsi ka benong chine pen ka dam pa jero ki nani tu pini ladak lang ko kal kli alo ang chitong dun kwan ni tu na ke thek bolong alon ke dula pen kwan ni alon ki tero na rong han tero na rong ana ning kana ne ladak ni ki kaso ni la ban ka na ni do ni tu ben chini ni kame ning kan ke thom pen dai ta palon ya so lukhi han ka tong ka jo ni tu mi da ka so ka san lo ning kan ya thom ning kan bong ja pita kai ta no no ap tu ma ka pen ki ha ini abang ke la ke ka tipi kang hoya ko na le lo na si liar e si ke si ron to liar e ni kan si kang dulu na ke ha ko ki tu ya ko hu do bang ke la ke ba le ben na hisap lo la so hu ke so sang ami ni si bang lo sa ai pini abang ke liar e so sang la la ni tu ni da ka so asal kilo da ni ke da ke terang so na men jita ni men tak tu han se
Aku pun orang itu selalu asal kita tambah kiri kita tambah aku pun dulu. Asyik aku sebab pada ada kuri kodo asyik alang itu tambah cici citan ni alang itu tambah alang itu tambah cici citan ni pun alang ni dung sini ni pati pokon pun sebab pada alang ni dulu ada tapi kita tu ambong alang ni tu. Asyik non alang ni dung sini ni pati pokon pun asyik. Apang sih karbon bang news channel pada menang ni pan kado pipajer lo. Asyik non Nanti pan kau juga tunggu lah pulau. Jadi sebab ni tunggu dah kita konon pulau tadi pinangan kecil tong amuluk tu, tapi aliran long tado, tapi nanti tunggu kado kau ni tunggu kita konon lah dah lang along tado, tapi lang atas kami long, buat asisten babarbu atas aku sok tapi pun sok lahai hui tado, asi Pini lah, jadi sebab nanti tunggu pini lah dah kita lona jam mix along, so kau siapa saya sekeding pun mana ni lah, so alam kau bingung urat pan thanik ha. Kardom, Nilimen Robin Hanse, Diledak Day Thor, Hanboka, Sartitron orang Amerika. Kasini tum dak pini, itum cikira pet, itum peh bilukimia maru long, mata dak ahong jai long, acatai long, pini ni tum dak kacor pli kacor pejo lake, itum lang thok, lokimi, bilukimi mana lokimi apan kur kikur kehang, minu mekan ke cuhang lang thok ase. Asyik labang ke lang thok iklo, labang lang thok lo lapen ke labang ke pudon dewa lo lapen hulabang ke lukimi ke bang sok abul do iklo, asyik labang ke halabang ke luki ke pelang atomo kang tum, sini tum lang roy pincong lo, lapen ke hala kong keluar wo lake labang ke itum lake telong, tu semua tang ateng, satu ateng prinsip aku batelong, kong keluar kali batelong arwo. Labang ke kini kupune tilong pincong iklo asini tum nili inwer lek cari kali don jongjung lek cari kali ni tum rong berong thakra doan atok anu lapen ke helo helak doan lang tilang mang doan itu corti peyorat doan pen itu tangka kecirung maha kecirung lapen ke sang kecirung sok kecirung pel sini tum cirung cerek pel sini tum pini dadak ni tum hempi lukimia maru long ni tum bang so cetai long ni tum bang so lang thokar kli nasi ni tum ke thokar kli ke thok jir sitame mumut bukan mesen pe vojon thom la lang thau na thua bang ke lohong asoi jon apen wo angaloi jon apen la pudon dewa pun tu abang ke wo api jon aloi jon nasi vojon thom kado ve pen vojon thom ta abukan par eset lapen ke lohong asota ni tum lapu lang thau na tu lohong asota en nasi ni tum angkang sia pansita mini tum pilu mane lukimi pu lokhi ni tum mane amino mekan kikul kehang ase sini tum bini kakli tapi ni ada kan tum kakli lo hilubing pen hawa pen kasi tong dunta duma oh do la sila ni tum dahil tum luar baguri cot alam kali puni lipentado lapen apar ha sucing nenta pen na citong tum do romowe na tu pen sucing nenta na tu anpen semena citong tum do lapen pu le tum da dakla luar baguri angkang kahora kajirong na lapen ke pu dai thorang kang stame larong berong thak arong an pu dolang pu chokela lapen ke pu hilhiri rongagora makin ada ni limonde ahem macam taylo ada ni sembet taylo itu macam sok sangat minum epi kati pi marang kelokan dam kaleng penggulam silak ini ada pang silak ini ada pang jatuh kedoan
langsung langsung kalau aja ini kalau nanti ini alam yang kami Hongkram Hamren Khanduli Land Compensation Demand Committee atumpen Asamala tuwara phuthak rada tumpen mai kangnipo West Karbi Anglong Arlo Hongkram arada tumpen Hongkram Hamren Khanduli Land Compensation Demand Committee atumpen Asamala atuwara phuthak rada tumpen mai kangnipo Thang achiklo ni phai cricket homerni ex MLA Mansing Rong Pi case 83 pi amai phu Samson Teron lapen rong asara tumpen Hongkram Hamren Khanduli Kachileng Land Compensation Demand Committee atumpen ongdung arat chingrum si longle mate land compensation arona tengpen longvek nangchi pusi ongdung arata tumpen chingki chingwai pon Sonsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen EM MSc Atumaphan Kachuning Ripon Asamala Atuwar Kipon Ki Misenlo Seta Sorkar Pen Aronateng Longle Anam Radaphan Pivek Nangji Lapen Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Phan Pusitame Chuning Ripon Hongkram Hamren Khanduli Kacheleng Atuwar Arona Tengpen Compensation Pipa Chirpon Vek Nangji Pusi Ongdung Arada Tumpen Chingwai Chingsai Pon Pusi Berta Nangpali Kheruni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel সংগঠনৰ নামটো নামকৰণ কৰা হ'ল সংগ্ৰাম হামৰেন কান্দুলি ল্যান্ড কম্পেনসেশন ডিমান্ড কমিটি অৰ্থাৎ যেটো ইয়াতে ৰাস্তা নিব ৰাস্তাটো আগৰ নাম দিছিলে জেকেবি ৰোড জয় কান্দুলি বৈতলাংছ ৰোড বা এনইসি ৰোড বুলি কয় ইয়াত যিসকলৰ মাটিটো ইয়াতে এই ৰাস্তা বনাওঁতে নিৰ্মাণ কৰোঁতে মানে যাব মাটিটো সেই মাটিটো হিহঁতৰ সেই ক্ষতিপূৰণটোহে বিচাৰিছে এইটো আৰু যিকোনো জায়গাত এই ৰাস্তাই হওক ৰেলৱে হওক এই ইৰিগেশ্যন কেনাল হওক বা এই অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড নিচিনা পাইপলাইনে নিয়ক সেইবিলাক ভূমি আধিগ্ৰহণ কৰে যে ভূমি যোৱা সময়ত আৰু সেই ভূমি
যিটো অধিগ্ৰহণ কৰিব ভূমিটো মূল্যটো যিটো ল্যান্ড ইভ্যালুয়েশন কয় সেই ল্যান্ড ইভ্যালুয়েশনটো সেই ল্যান্ড একুইজিশন ৰিহেবিলিটেশ্যন এণ্ড ৰিছেটেলমেণ্ট এক্ট 2013 মতে এইটো হ'ব লাগে যেটো টাউন এৰিয়া হলে মানে তাৰ ল্যান্ড ইভ্যালুয়েশন ভূমিৰ মূল্য মানে 2 গুণটো হ'ব লাগে আৰু আমাৰ এই গ্ৰামীণ অঞ্চল হলে ভূমি যেটো তাৰ মূল্য তাৰ 4 গুণটো এইটো হোৱাটো উচিত কিন্তু বৰ্তমান এনে ইয়াতে খবৰটো পাইছো কি ইয়াত বোলে এই ভূমি যেটো মানে যাব মানুহৰ মাটি বাৰী ঘৰ কুদুলি এই গুটেই কেটা মানে একো ক্ষতিপূৰণটো নাপায় এইটোটো অন্যায় হিচাপে তো হোল কথাটো হেতু হে আমি ন্যায় বিচাৰিছো এই ন্যায় বিচাৰাৰ কাৰণে আজি এই সভাটো ইয়াত হৈছে আৰু এই কথাটো আকৌ হেই পুনৰ খুৰাই দিব লাগিব আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ CEM ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া পৰ্যন্ত কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা আমি ৰাইজৰ লগতে আছো ৰাইজৰ লগতে আছিলা আৰু এতিয়াও আছে ভৱিষ্যতলৈ আমি থাকিম গতিকে ৰাইজে যি বিচাৰে সেইটো আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছো আৰু ৰাইজৰ যেটো আশা আৰু আকাংক্ষা এটো অসম চৰকাৰে পূৰণ কৰে ইতিমধ্যে আমি আজিহে গম পালো ইমান দিনৰ আমি ইমান গম পোৱা নাছিল যে সংক্ৰামৰ পৰা খান্দুলি লেকে সামমালা এটো ৰাস্তা কনস্ট্ৰাক্ট কৰা আমি গম পালো আৰু ইয়াত আমি ইতিমধ্যে গম পালো যে পাব্লিকে এতিয়ালৈকে কম্পেনসেশন কোনো গুন্ধই পোৱা নাই আসলতে কাম নকৰা আগে গটে কম্পেনসেশনটো ফুলফিল হ'ব লাগিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে কম্পেনসেশন নিদিয়া কথাটো ওলাইছে বুলি আমি এনেকৈ শুনিছো কানেৰে শুনিছো আমি কিন্তু তথ্য আমি পোৱা নাই গতিকে আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰো অসম চৰকাৰে যুগ যুগ ধৰি এই ৰাস্তা কিনাৰত বসবাস কৰা এই জেনেৰেল পাব্লিক বিলাকৰ যি মাটি এতিয়া ৰাস্তাৰ আহা লগে লগে যেটো গুচি যাব এই গতিকে এই গোটেইখিনি মাটিৰ যেটো কম্পেনসেশন অসম চৰকাৰে দিব লাগে ইয়াৰ নিদিয়া আগে আগে অসম চৰকাৰে কাম নকৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছো আৰু আমি দাবীও জনাইছো যে নো কম্পেনসেশন নো ৱৰ্ক এটো এটা অনুৰোধে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা এটা অসম চৰকাৰলৈ আমাৰ বাৰ্তা Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me